hai jotona no lamsago ani vlogo hingke noro bahai tangbai khakhayo noro jotona kaham tangbai na hinai hingke angbo kaham no itini hingke independence day ni bagui ko flag rijak tem tongo flag kobangma heponong no phunok liya ko kaisa sing phunok sinai jotona no happy independence day ko muka student rok tu mani flag borok bo jotona kaisa kaisa tuo amkai school ni hate Hai problema hingke nong na ang kaisa kaisa ka program runai te tini jenis lo annual sport besoli tongo tini ke second day so tini ni kisi kisi sport ongna bonong nang phunok sinai ang video bo khaya balok suka tini ka khlaye nong nang phunok nang suma You are not matching. Yeah, it's really oh, angkanya mana? You will for us now. You take all that. Take all. You all taking all that. Useless. flag hosting klaipai mani ya gulowo tabo khangke senior girls rock perform khlai tongo kai omo copyright klainai hinai ang bongni gano khnareliya hingke muga senior girls 6 tokrei hepana 7-8 girls tini independence day ni special duita performance kha omo kaisa tai omo kaisa omoken primary rong ni nursery kg1 tei kg2 rong ni dance ambo khnari malia amokai sira rong ni frog exam class 1 class 2 amokai bri rong ni frog exam amogo class 1 by class 2 Kaya monitor ko bago ko relay solid tango boys selarang ni Kita memakai senior ini 50 meter Amo ni kore kena pakai spawn race. Ini salbo bilang nyokahang, naik ke tangka nokarok, ke semui robai masangi tangka, tabo kengkeke, tabo ke set race, sorry tangka. Amo buat class 3, 4, 5 ni boys. Amo ni kore amo class 1 na class 2 kitini terus. Amo ni yakulo kabamano tongo sport epanang phono ke malia football rock girls dai boys rong ni gamsung na jatana hambai. Tei jajakai like share comment tei subscribe khanyani tapok di